Reka nongere mbasuhuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show ni TIG turamuzike ngushimire we wamaze gukanda subscribe nawe uterekanda cyangwa se ari bwo bwa mbere ubanye natwe reba munsi y'inkuru ahantu handitse subscribe ubundi ukande mu bizajya bigufasha kumenya ko hari amakuru mashya dushyizeho ubundi unyaruke uze uyumve. Tugiye kuba tuganira byinshi bigiye bitandukanye ku mukino wahuzaga equipe ya APR Football Club na equipe ya Police Football Club. Turagenda tureba byinshi bitandukanye byagiye biranga uyu mukino. Si ibyo gusa kandi turaza kuba tureba uwitwa Darikonovic. Sahingi niki twagenda tumuvugaho Darikonovic, ikizere ari kugenda atanga muri equipe ya APR Football Club kiranga na gite. Turagenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye rwose. Wowe icyo usabwa nta kindi uretse gukurikirana iki kiganiro ukagisoza. Ikindi kandi turaza kuba turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye. Uwitwa Munyentwari Alphonse ni perezida wa Ferwafa, niki yagiye atangaza ku bakinnyi b'abanyamahanga nyuma yuko ahaswe ibibazo bigiye bitandukanye. Ese hari ikizere cyuko abakinnyi b'abanyamahanga bakongerwa cyangwa bashobora kuguma kuri batandatu? Ibyo byose ugiye kubimenyera muri iki kiganiro. Icyo usabwa nta kindi uretse kucyumva cyose ukakirangiza. Hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa munani 2024 nama ekipe abiri yahataniraga igikombe cya Super Cup cyangwa se igikombe kiruta ibindi. N'umukino wahuzaga ekipe ya APR Football Club yatwaye igikombe cya shampiyona ndetse na ekipe ya Police Football Club yatwaye igikombe cya Mahoro muri rusange. Mbere yuko uyu mukino utangira kabisa, n'umukino watangiye ku isaha ya saa 9 guhera saa 6 abantu bari batangiye kwinjira muri stade, ariko hageze nka saa 8 ubona ko stade abantu batarazamo ari benshi, ariko mu minota nka 30 ishyira umukino abantu binjiye ku bwinshi ku buryo hariya hasanzwe haje gupfuka haruzura kugeza aho polisi yaje kuba inahafunga. Abenshi noneho batangira kugenda bajya mu mpande za hariya hasakaye. Ubona ko stade yuzuye buriya iyo abantu bujuje hariya ahantu hasanzwe. Urabona ni hakurya ya VIP. Stade iba yuzuye rwose, yakubise irapfuka. Amakipe yombi yaje muri shifoma mbere y'isaha imwe umukino ugiye gutangira. Ubwo ni nako uwitwa Darikonovic yari yamaze kurekura lineup y'abakinnyi 11 bagiye kubanzamo. Nagize gutya lineup y'abakinnyi 11 bagiye kubanzamo, mbakubita kuri stati ya WhatsApp. Nakiriye message nyinshi zari zirimo agahinda n'akababaro. Abenshi bagiye bandika bavuga ko lineup nta cyizere iri kugenda itanga. Abenshi bavuga bati nyamara Thierry Froger turacyamufite muri equipe. Benshi bagiye bandika amagambo atandukanye kuri stati. Nahise nshyira kuri WhatsApp. Nawe udakurikirana stati yanjye urahomba byinshi. Wanyandikira kuri iyo nimero ukambwira amazina yawe nka sevinga nimero ukagire stati nta kibazo, kubera ko update kuri equipe ya APR Football Club mita nzirambika kuri stati. Nuko amakipe akora shifoma. Abitwa ba Ani Elija rwose ubona ko ari abantu b'abasore, abitwa ba Mwajiri. Aho narindi ndi kurebera iyi match, abakunzi ba APR Football Club bavuze bati mwabantu mwe equipe ya Police ifite abakinnyi b'abasore koko. Ani Elija rwose ubona gafite confidence. Witwa Mwajiri nakunze cyane agenda agira ukuntu ashondana n'abafana ba APR Football Club nabo bakamwotsaho umuriro, ariko ukabona ko ari umukinnyi ufite ikizere nk'umunyarwanda nyine, nk'umunyarwanda afite ikizere. So reka tubanze turebe abakinnyi uwitwa Darikonovic n'uwitwa Mashami Vesa bifashishije ku mukino. Uwitwa Mashami Vesa yifashishije uwitwa Niyongira Patience, uwitwa Mandela, uwitwa Nsabimana Eric Zidane, uwitwa Ndizeye, uwitwa Yakubu Isa, uwitwa Ngabonziza, Bigirimana Abed, uwitwa Kizimana Muwajiri, uwitwa Akuki, uwitwa Richard Kilongozi ndetse n'uwitwa Ani Elija. Abo n'abakinnyi yabanje mu kibuga 11. Kubasimbura hari uwitwa Clovis, Didier, Eric, Freddy, Karuno, Ali ndetse n'uwitwa Simeo. Ngabo abakinnyi bari ku ntebe y'abasimbura. Darikonovic mwizamu yahateretse uwitwa Pave Enzira kuri kabiri, ashyira uwitwa Byiringiro Gilbert kuri gatatu, niyo mugabo Claude mu mutima wa defense n'igena Clement n'uwitwa Nshimiyimana Yunus. Hagati mu kibuga
yakoresheje uwitwa Dauda Yusuf, uwitwa Nibizi Ramazani n'uwitwa Ruboneka Jean Bosco. 11 hateretse uwitwa Mugisha Gilbert kuri 7 Olivier Muzungu. Kuri atake yakoresheje uwitwa Victor Mboma Cukuwe Emeka. Abasimbura hari uwitwa Ishimwe Pierre, uwitwa Arius Wane, Ndayishimiye Dieudonne, Nzotanga Mugiraneza Frodouard, Tuyisenge Arsene Tuguma, Kategaya Elia Kwitonda, Ale Baka, uwitwa Richmond Lamptey ndetse n'uwitwa Mamadou Singa. Abo abakinnyi witwa Darikonovic yaje kuba akoresha nk'uko natangiye mbibabwira nkirambikira inapu kuri stati ya WhatsApp, abenshi bahise batangaza ko nta cyizere bafitiye iyi ekipe ya APR Football Club. Murabizi ko uyu mukino wakinwe n'ubundi ekipe ya APR Football Club na ekipe ya Police Football Club zikigongwa n'abanyamahanga, kuko aya ekipe yagombaga gukoresha abakinnyi batarenze 6 b'abanyamahanga. Ku bakinnyi Darikonovic yabanje mu kibuga abanyamahanga habanjemo uwitwa Pave Enzira n'uwitwa Victor Mboma ndetse na Dauda Yusuf, mu gihe kubasimbura abanyamahanga bari bahari n'uwitwa Mamadou Si, Richmond Lamptey n'uwitwa Arium Oswane. Ubwo abandi bari muri vestiaire hirya rwose ubona ko bari mu gahinda gakomeye cyane, abitwa Baramine Ba, abitwa ba Godwin Odibo, abitwa ba Chidi Bereno Bodo. Abo bose ntabwo babashije kuba baboneka kuri 11 ndetse no ku ntebe y'abasimbura, yewe n'uwitwa Pichu, uwitwa Tadio Ruwanga, bose bari hiryo kure cyane. Umukino waje kubutangira, abenshi baravuga bati ekipe ya APR Football Club ese iraza gutsinda, ariko aho narindi kugenda ndebera umupira nyine birumvikana hari abafana bari kugenda baterana amagambo kandi bafana ekipe imwe. Umwe yarashyigikiye Darikonovic akavuga ati n'ubundi style aracyari guhisha abakinnyi ekipe ya Azam Football Club. Undi ati uyu nta mutoza umurimo, kuko kuba atari kugirira icyizere abanyamahanga ngo abarambikemo bigaragaze ni 0. Akagenda avuga ko byanga byakunda aba bakinnyi yakoresheje ari nabo azakoresha kuri Azam Football Club. Muragenda mutanga ibitekerezo. Ese Darikonovic abagenda bemeza ko ari guhisha abakinnyi b'abanyamahanga ni bande? Ese abari kugenda babona ko Darikonovic yatangiye kugenda atakaza icyizere muri ekipe ya APR Football Club ni bande? Ese Darikonovic mama ari kugenda atanga icyizere cyangwa ari kucyatsa? Njyaho narindi harabavugaga bati nyamara Thierry Froge tuzamwifuza tutakimubonye. Abandi bakavuga bati twokeje igitutu kuri Thierry Froge, ariko uyu we ari hanyuma ya Thierry Froge. Nibyagendaga bitangazwa mu bafana, burya naje kureba agapira, ariko hari nibyo ngenda nkabuta kugira ngo ngende nanabigeza ku bakunzi ba ekipe. None ngayo nguko umukino waje kugenda ukinwa, ekipe ya APR Football Club yataka bikomeye, amakoronera araterwa, amakufura araterwa, ariko ekipe ya APR Football Club nta mukinnyi ifite utera imipira y'imiterekano 0, kubera ko witwa Mwajiri kufura ebyiri yateye. Mwajiri yateye kufura ebyiri no kuba zitagiyemo ni hamana. Hari kufura yateye ikubita potira manukasi yo haba vare kira cyari igitego pe. Mwajiri ku mipira y'imiterekano umva nurundi rwego navivuye pe. Nurundi rwego ku muntu wese waruri kuri Kigali Play Stadium. Mwajiri ku mipira y'imiterekano navivuye. Ruboneka Jean Bosco ni utera imipira y'imiterekano kuri ekipe ya APR Football Club, ariko mwabanwe APR Football Club yateye koroneri zirenga 10, yateye amakufura, ariko ni ya mipira y'imiterekano nyine ubona ko ari imipira isanzwe. Hari ahantu uwitwa Pavenzira yakoze amahano niyo mugabo Claude yamupasha umupira gukubita ku mutwe, umupira agenda ukubita poto man. Polisi ni ekipe yabonye amahirwe make, ariko yagaragaje ko ayo mahirwe yagombye kuba yayabyaje umusaruro. Parira ekipe ya APR Football Club. APR yatatse igira gute, ariko ku mipira Polisi yateye mu izamu yose yabaga iteye ubwoba pe. Yabaga iteye ubwoba. Pavenzira yahuye n'akazi gakomeye cyane. Umukino wakinwe, bamwe mu bakinnyi nabonye muri ekipe ya APR Football Club bakunzwe,
umukinnyi witwa Richmond Lamptey arakunzwe ku buryo kugeza ubu abakinnyi bahushije penalty muri ekipe ya APR Football Club ndaje ngira icyo mbavugaho umukinnyi Richmond Lamptey arakunzwe, twongereho ngo arakunzwe. Hasomwe rero na y'abakinnyi 11 bagiye kubanzamo, bageze kuri Dauda abafana rwose bakoma amashyi, ariko igitangaje bageze kwitwa Yunusu. Mani, habe n'umufana n'umwe wakomye amashyi genda Yunusu muri ekipe ya APR Football Club. Abafana ntabwo bakwiyumvamo pe, sinzi impamvu Yunusu abafana batamwiyumvamo. Guhera ku bwa Thierry Froge rwose bakunze kujya bamwatsaho umuriro, na n'iyi saha biracyakomeye. Barifuza uwitwa Arius Wane. Sinzi impamvu umutoza Darikonovic atari kubona ububasha muri Arius Wane ngo amushyire mu kibuga. Ibaze ko Arius Wane yagiyemo ku munota 90 no kuri kwimana. Can you imagine ku munota 90 umukinnyi nkuriya, umukinnyi international ngo aracyabahishe? Reka dutegereze no ku mukino wazamu nabwo azabahisha, nzaba numva. Umupira urakinwa, igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa, igice cya kabiri kirakinwa nabwo umupira urangira ari ubusa ku busa. Birumvikana hagombaga guhita hiyambazwa penalty. Tugiye kureba uko penalty zatewe, ubundi nze tuganira kuri Darikonovic, dusoreze kuitwa Munyentwari Alphonse, perezida wa Ferwafa. Umukino warangiye ari ubusa ku busa. Birumvikana ama ekipe yahise yipanga kugira ngo atere penalty. Ekipe ya APR Football Club niyo yabanje gutera penalty, batereye mu izamu ryerekeza hariya Kimisagara. Birumvikana kubazi Kigali Pere uko yubatse bari guhita bahabona neza cyane. Uwitwa Nigena Clement niwe wabanje gutera penalty, arayinjiza neza cyane. Muwajiri ahita atera penalty ya mbere, ekipe ya Polisi nawe arayinjiza, ziba penalty 1-1. Kabiri ekipe ya APR Football Club yatewe n'uwitwa Mamadusi, atera penalty nziza cyane bita Uvati. Uwitwa Ani Elija nawe atera penalty ya kabiri ya Polisi, arayinjiza, zibe 2-2. Uwitwa Saidu Dauda atera ya gatatu, bayikuramo. Uwitwa Patience yayikuyemo, umunyezamu waruri ku rwego rwo hasi mu mupira bisanzwe, akuramo penalty y'uwitwa Dauda. Nsabimana Eric Zidane mukuru witwa Byiringiro Gilbert Kagege nawe ayitera neza, ziba 3-2 za APR. Abantu baravuga bati yampaye. Iya kane witwa Arius Wane yayiteyemo neza cyane. Iya kane ya Polisi uwitwa Isa Yakubu ayitera hanze. APR Football Club bigarutse muri game, ziba 4-4, buri ekipe yinjije 3. Iya gatanu Byiringiro Gilbert Kagege muri umuna wa Nsabimana Eric Zidane ayitera neza cyane. Uwitwa Mugisha Didier nawe atera ya gatanu ya Polisi, arayinjiza. Ama ekipe yose abateye penalty 5-5, buri ekipe ifite penalty 4-4. Birumvikana izisanzwe z'umukino zari zirangiye. Iya gatandatu uwitwa Pavenzira yahise ayitera neza cyane. Uwitwa Iradukunda Simeo nawe arayitera ya Polisi, arayinjiza. Ubwo hano uko byari bigiye kugenda nyine, umukinnyi wagombaga guhusha penalty yagombaga kuba ashyirishijemo ekipe, yabaga ari 1-1. Richmond Lamptey yateye penalty ya karindwi ekipe ya APR Football Club, arayihusha. Uwitwa Abed Bigirimana atera penalty ya karindwi ya Polisi, kuyinjiza bita bihesha igikombe cya Super Cup cya mbere mu mateka ya Polisi. APR Football Club inshuro 6 ikinnye Super Cup, ifite ibikombe 3, ihusha Super Cup inshuro 3. Nguko uko byagenze ekipe ya APR Football Club. Abafana ho bari bose baratuza, ugira ngo hari inkuba ikubisa aho hantu. Buri wese akuramo akarenge gake, nta uvugishije undi. Mpaye ntabwo byari byoroshye, byahise binyibutsa ekipe ya Red Arrows. Uwitwa Tuyisenge Arsene Tuguma ahusha penalty n'indi hariya muri Marakana, ni hariya Igikondo. Arsene yahushije penalty abantu bose cwe bahita batuza. Nibyo byabaye kuri Kigali Play Stadium. Ngayo nguko ekipe ya APR Football Club ibura igikombe cya Super Cup. Darikonovic icyizere ari guhereza abakunzi ba APR Football Club ni ikihe? Hatangiye amagambo agira ati ndi guhisha abafana
ndi guhisha abakinnyi ekipe ya Azam Football Club. Tugeze kuri Super Cup. Ese aracyahisha ekipe ya Azam Football Club? Darikonovic ko akomeje kugenda atangaza ko hari abakinnyi bataramera neza. Aba bakinnyi ubundi baje muri ekipe ya APR Football Club aho bari bavuye ntibakinaga. Reka nemere ko umukinnyi ashobora kujya mu kindi gihugu bitewe na karagiteri zaho, imico y'abakinnyi se akabanza gutondwa n'iyo climate agiyemo, akabanza gutondwa n'iyo klima agiyemo, sibyo? Reka wenda ibyo tubirebe. Ako se icyumweru kimwe, bibiri, bitatu umukinnyi akiri kumenyera climate, umukinnyi atarafata physical fitness, uwo mukinnyi se yarasanzwe acuruza ibijumba, yarasanzwe ari umuhinzi, ntabwo yari umukinnyi. Murumva ibyo dukwiye kwibaza? Ese kubera iki ubundi atamenyera? Ntabwo umurimo yakoraga ari ugukina. Abo twari turi kumwe ati tuzifuza Thierry Froger tutakimubonye. Thierry Froger yagirwaga inama akanumva, ariko uyu mutoza Darikonovic rwose ahagarara ku cyemezo cye, mbona ko atagirwa inama. Niko nge mbibona, kuko ntabwo nibaza ukuntu witwa Richmond Lamptey, yego yagiyemo ariko mu minota mike yahawe ntabwo yagaragaje ibintu bihambaye, ariko Richmond Lamptey ari kuri calibre yo kubanza muri ekipe ya APR Football Club. Uwitwa Mamadusi ari kuri calibre yo kubanza muri ekipe ya APR Football Club, ariko akababanzamo nyuma noneho mu minota ya nyuma koko. Nyamara ngo wirukana umugore ugugu n'igufwa ukazana urimira bunguri. Darikonovic ibikombe bibiri bimaze kumucika. Mu gihe cyashize twarebaga amarushanwa 6 Thierry Froger yitabiriye, atwaramo shampiyona gusa, andi amuca mu nzara. Darikonovic nawe kwikubitiro ibikombe bibiri bigize gute? Biramucitse. Ubwo dutegereje mu cyamahoro bizagenda bite? Shampiyona nabwo urabona ko ama ekipa acanye ku maso, bakunzi ba APR Football Club aha mu byumve, mutaza kwirara ngo APR Football Club ngizatwara igikombe cya shampiyona biyoroheye. Mbibutsa ko ekipa isoka muri Champions League kuko yatwaye shampiyona. Ahantu hari icyitonderwa ni imikinire ekipe ya APR Football Club. Wirukana umugore ugugu n'igufwa ukaza nurimira bunguri. Darikonovic vipi? Turategereza tugende tureba. APR Football Club ifitanye umukino na ekipe ya Azam Football Club. Ngiye naravuze nti reka nemere ko Darikonovic ari guhisha Azamu, ariko Azamu ni musezerera bizaba ari ibindi kuri Darikonovic. Reka twereke umutindaho twigire kwitwa Munyentwari Alphonse. Munyentwari Alphonse ni perezida wa Ferwafa. Ibyo yatangaje ku bakinnyi b'abanyamahanga, we yavuze ko shampiyona izatangira hari verisiyo Ferwafa yatanze. Birumvikana ni verisiyo yemeza ko abanyamahanga bagomba kuzaba 6 cyangwa se bakiyongera. Numvaga ibyo yagenda agatangaza, uruhande rumwe hari ikizere cy'uko bakwiyongera, urundi ruhande nkumva hari udutega agenda atega tw'uko bashobora no kuguma ahangaha. Ariko ikizere nshingiyeho, shampiyona ya 2023-2024 yagiye gukinwa, iya 2022 na 2023 bari 5 hongerwaho umwe, akona ko yakavuze. Ubwo birashoboka ko hakongerwaho umwe cyangwa se na 2, ariko wenda ubwo abaperezida b'ama ekipe ari nabo bahagarariye Rwanda Premier League bo bari kwifuza ko abakinnyi bakongerwa, birashoboka ko hari icyakorwa. So reka dutegereze turebe, ariko icy'ingenzi yatangaje nuko yatangaje ko shampiyona izatangira hari verisiyo yatanzwe ku bakinnyi b'abanyamahanga. Alright, ni TIG turamuzike, ndabakunda cyane, mukomeze mubane na Uwezo TV show, mukande like, mutange ibitekerezo, mukoreshe ya amakuru y'imikino kuri ekipe ya APR Football Club. Nzakomeza kugenda nyabahereza 5 kuri 5.